Mana mbabarira ibyago byabaye kubera ibyaha by'iwanje korona yabaye nyinshi kubera ibyaha by'iwanje abantu bagira amasanganya kubera ibyaha by'iwanje abantu birirwa barapfa kubera ibyaha by'iwanje ibisima byinjiye abarozi binjiye ibibwebwe byinjiye ibiyamu birinjira ikibazo cyo kwinjira uragomba winjira nibyo byose hari igihe kimwe uzobyinjirana ntusohoke na protokoli uzosanga harya wikubwire ngo banza uvuge ibyaha wakoze wowe uzobyinjirana wanashaka abavuga butumwa bavuge barangije ati amavuta rero uzogenga umuntu w'umunyamafuta yumvise amavuta baba shataya mandele baba shakaya baba shataka bone baba shataya kwera muri kumuco bwati umuntu asenze mu ndimi ya nabyari nibavuga si baba shataka baba shakaya baba shokara baba baba shandara baba sataka uriya baba shakaya baba shaka ora baba shataka umuririmbyi rero aho ni manyanga mwe ngufu ora mandara basaya bashaka amina 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 hallelujah 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 wemezande uriko wemezande nabari wewe wisuzuma kandi wirare ni wewe mbwira nabari wewe wisuzuma kandi wirare nabari wewe wisuzuma kandi wirare kanababwire amudamu waramudamu umupastori rero umudamu w'umupasitori igihe cyose agiye gutora amahera muri banki abakozi muri banki bamubonye barajugunya rero bari umutima kubera kuvuga nabi ntiyava yatavuze nabi uko byogenda gute ntiyava yatavuze nabi bashake bamwakire neza yaravuga nabi bamuhaye amahera yaravuga ko bamucangiye aya muhaye aratabutse kugira ngo usave yashwanye igihe kimwe abantu muri banki baratohoza ahantu asenga baca babwira umuntu umwe ati nukuri turagutumye ugenda utubwirire mukajya mujya mugore wa pastori wanyu ati rabihinduke atuje muri banki bose baraguhunga bose baramunga akabura n'umaze kumusereva amahera hanyuma rero uwagiye kubimubwira muhanura yaciye agenda muri ba bakozi bo muri banki aza kubatuka kubera ikintu agiye kubivuga naho batobivuga byaramenyekanye n'ibitaramenyekana bizomenyekana n'ibitaramenyekana bizomenyekana n'inkuru mutakuzimu nituzirata ngo twasigaye abantu barakira tuzirata abo twabwiye ubutumwa bwo kwihana twirangirize mwari tuje mu rugamba tugende mu rugamba tujye kuririmba nk'abandi ariko niwambare imyambaro mwege ubwiriza mwege mwamba mukizwe cyangwa mu ndege nakiyoberanije ariko bameze wakizwa ibyaho bijya cyane cya paseri korode byari iby'iwiwe imana ntiyaba mu mubiri irabingane mu mutima bijya bya paseri korode imana none iraba mu mutima wowe umutima wawe turawunzi imana iraba mu mutima nta ngorane iraba mu mutima natwe turaba ku mubiri ko turi abantu reka twe turi imana twege n'imana iraba mu mutima natwe turaba ku mubiri dokasi baraze ku mubiri baraze mu mutima bararize ati dokasi bibye mu mutima babuze ngo niwe yadusuye impuzu agakiza kawe gasa gute tugiye gusenga imana niwiyumviye oya niba wumva nyirasenge tugiye
nukwihana. Urero ngoma ndabe munaza gusaba imbabazi. Yesu nasaba imbabazi kunyakira. Yadufuka. Uroba tuone umuntu aza gusaba imbabazi. Yesu ndimi. Uko nanjye ndumunyabya yabihane. Sirakira ngoma banze nkire Imana ibanze nyeze imbabarire kugira ngo mbone gusengera abagwana. Nehemiya yavuze ngo sogenda kuja kubaka uruzitiro rw'Imana nabanje kwihana, atarabwira umwami. Amaze kwihana ararira aravuga ngo ni jewe nasambanye, ni jewe naborewe, ni jewe nishe. Ararambarara aravuga ngo mbabarira Mana, mbabarira. Ndagomba ngo tumanuke tubwire Imana ngo tubabarire, tubwire Imana ngo tubabarire. Wengera umwambaro wambaye, wengera icyubahiro ufise, ufukame tubire. Hari amasengesho twasenze dutwenga. Aya si amasengesho yo gutwenga, n'amasengesho y'amarira. Oya va kw'iyo ntebe, va kw'iyo ntebe. Na jewe navuye hejuru naje ngaha, navuye hejuru naje aha. Turirire Imana ibyaha bituvemo, Imana itubabarire ubusambanyi, Imana itubabarire inzigo, Imana itubabarire kwiyorobeka, Imana itubabarire kuririmbana uburyarya. Mana tubabarire. Abantu twarumye tuzuye ibyaha, imyambaro yaracafuye, twambaye imyambaro y'ubuhoma. Mana, 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 Mana Mana mbabarira, Mana mbabarira, Mana mbabarira. Ibyago byabaye kubera ibyaha by'iwanje, korona yabaye nyinshi kubera ibyaha by'iwanje, abantu bagira amasanganya kubera ibyaha by'iwanje, abantu birirwa barapfa kubera ibyaha by'iwanje. Mana mbabarira, mbabarira ndarize, mbabarira, 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 mbabarira naramenje, mbabarira ibyo nari kuvuga si byo navuze, ubutumwa nari kwigisha si bwo nigishije, abo nari kuburira si bo
twagiye kumana, twarahinduye ibyo wari watubwiye, twarihinduye, twakoze uko tudakwiye gukorwa, twagenze uko tudakwiye kugenda, twambaye izigera ku mavi, twaremeye abantu b'Imana, twarakoze ibyaha, twagiye mu bapfumu, twabutesheje agaciro,